Da li želite da napravimo jedan kolač bez belog brašna, bez belog šećera, ali da bude brz, da se brzo napravi, da bude ukusan i što je najvažnije, da mi budemo sposobni da to lako napravimo. Počet ćemo sa vrlo jednostavnim postupkom odvajanja žumanca od belanca. To nekad ne ide lako, posebno kad ste tanki sa živcima kao ja, ali ako budete uporni, isplatit će vam se trud. Žumanca fino pomešajte sa eritritolom. I sam ne znam šta je eritritol, ali žena mi kaže da je to moderna zamena za šećer, a žena se ne pita, već sluša. Šta je to ljubavi eritritol? Čak i od eritritola progovorila na engleskom. Dakle, od sad ne pitamo, samo stavljamo. Putar ćemo fino na sobnoj temperaturi omekšati i umutiti sa žumancima i famoznim eritritolom. Belanac umutiti u čvrst sneg, najbolja provjera vam je ovako, ups. Ako ne uspe, potrudite se sljedeći put da duže miksujete. Sada je vreme da sjedinimo ova dva fila nežno, a zatim da dodamo rogač. Stara mediteranska biljka, poznata još i pod nazivom hleb Svetog Jovana, jer se po predanju Jovan Krstitelj njome hrani dok je živio u pustinji. Znači da ovaj kolač ima i versku notu. Neko će reći da je rogač odlična zamena za čokoladu. Što se mene tiče, apsolutno se slažem sa tim, što u priloženom možete i da čujete. Dodat ćemo i kašiku kakaa, tek toliko da ipak rogač približimo čokoladi. Kada smo sve pomešali, sjedinili sastojke, uzet ćemo pleh koji uvek stoji na nekom zatvorenom mestu i uvek je posljednji, obložiti pek papirom, praveći se smo majstori da ga stavimo u pleh. Dodati smesu i peći na 180 stepeni oko 35 minuta. Kada se kolač ispekao i hladio, premazat ćemo ga džemom od šljiva bez šećera. Ako ne vjerujete da nema šećera, ne brinite, ne vjerujem ni ja mnogo čemu što je od šljiva da nema šećera pa konzumiram. Ali sam ga dobio na poklon kao takvog. Ovdje će savršeno da dođu seckani lešnici, mogu i orasi, ali sam se brzo odlučio šta ću koristiti. Na kraju ćemo ipak da dodamo malo čokolade kako bi bili sigurni da će ovaj kolač imati neki ukus. Čokolada je crna, švajcarska, nema laži, nema prevare, tako piše na kutiji. I na kraju, ne sumnjajte, ovaj kolač je odličan, zdrav. I ako nemate kod kuće neku baklavu ili neku reform tortu u blizini, možete slobodno da ga pojedete, nećete zažaliti. Idem, čeka me moja divna žena da ga pojedem.